Салам барыңыздарга. Азыр биз Бишкек паркка баратабыз. Ошол жактан сиздерге видео тартып киргизгенге аракет кыламын. Үстүмө бир нерсе алышым керек. Биргеликте карап көрөбүз. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will find the light in your soul, I'll be there. Leaving you alone is the hardest, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Wow. Yeah, yeah. On your own. Ошон шым менен болсо сонун болмок экен. Шымы бар бекен, ошону билбей койдум. Мындай детский кыздарга кызма карап атам. Азыр ошолордун биреусүн көрөм. Либо карап көрөйүнчү. Бул ничего экен. Мага ушундай более мындай простойлор жагат, чем мындай эмелер менен, картинкалар менен көрө, жок мындай надпистерден көрө, мага более мындай простой вариант жагат. Ана мындай. Даже вот так вот. Бул поло балдарга.
шым спортивный шым, бирок жакпайды бул. Мындан башкачалар бар, сол. Мен более, менин оюмча, по-моему, ушуну алсам керек. Ушуга окшоштуруп бир шым алыш керек болуп атат эми. Ушундай ткань ушундай болуш керек. Бул жакта Азыр эми биз жумуштар менен жөнөдүк. Үстүмө болсо кайсы кийимди тандап алды десеңиздер, комментарийге жазып калтырыңыздар. Өз оюңуздарды кимдики туура чыгат экен көрөбүз. Ал эми кийинки видеолордо сөзсүз түрдө көрөсүздөр кайсы кийимди тандаганымды. Ал эми кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин деп каламан. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.